Mabati inachomeka kama kuni. Ile ilianguka hiyo. Kwa majina naitwa John Omile Egesa. Mimi nimeathirika na janga la moto. Tena tukatoka nje after kula cha jioni kuingiza vitu ndani kwa nyumba ndiposa tuweze kulala. Sasa tulipotoka nje tena tukapata moshi imeongezeka kwenye store yetu. Ndo mke akaniuliza pia. Akaniuliza imekuwaje tena hii moshi bado inaongezeka. Sasa mimi kwangu nilikuwa najua maybe ni zile uchafu za shamba zenye wazi zinachomwa jioni. So nikajua tu zitatulia. Nikaenda kwenye nyumba, mke akaenda kwa nyumba akalala na watoto, nami nikaenda kwa biashara yangu kufanya hesabu zangu. Niliona mlipuko wa moto kwenye kaunta yangu ya stima. Nilipotoka nje kujinasua, nikasikia pia mke wangu anapiga mayowe kwenye nyumba, anataka usaidizi. Nilikimbia kule, nikamnasua na watoto nikaweka nje. Ndiposa marafiki zangu wakaanza kunisaidia kudhibiti huo moto. Sasa zile moshi ilikuwa kwenye store yangu. Nilipata pale pia kuna nyuki pale wenye ni kama wamemalizwa nguvu. Sasa ni kama kuna nyuki ilikuwa inafukuzwa mahali ikitumiwa moshi. Lakini ilikuwa tu kwa jirani yangu next tumepakana naye katika mpaka. So niliassume mimi sikujua ni hiyo, lakini sasa baada ya athari, baada ya kila kitu ndo tukajua kumbe ile moshi ndo iliashiria chanzo cha moto katika biashara yangu. Ile harakati ya wenzangu kunisaidia kuokoa mali. Wengine walikuwa waporaji, sisi tunaokoa lakini hao wanaiba. Wambeba laptop za watu, computers na simu na pesa pia. Ndio maana nasema mali niliyopoteza inakaribia 3 million. Ndio maana naomba msaada wowote ule. Mera Banangaga Joseph Umstani Kandere, nindi organizing secretary wa Rwanda Traders. Takotema khonyela huinye bindesyoba. No manya hadwa mwinyange bindesyoba, handi kulioda ababali na babu kulange bindu bene bila nibachana nabo. Wadiriwa banywe asara ingali kenyanga serikali enge humahuwa kenako ebahonyeho at least babeba nyakutake biashara. Ni nome side ya county government baranga ife ya abandu Rwanda kabishangasi kabisa because nimbare ebisaga by'omuliro barasini siyahane ni always wakulanganga mzima moto kwijanga ibindu byakaya in fact katano sikuikire tai hengo humanya county government horasida kutemira kupe chisibo babanga becha paka sadata ijafika paka sai sijui kama kuna county abantu ba county government goromanya kali bechira ho bacendeho mwadiriwa tai Kenya ababi bacendeho mwadiriwa bamutebera amaswali kakali khaya yawo kholorange county government efwe nombu eletanga abantu be Rwanda down ne Rwanda niye backbone yaena ya Viga county khuma sinabandanga bali Oliver Kesa na Kitare khwanyole kumusiba eneno emali ya ile mala kumulonga kwechile yabele kama kuwaka chinjo khukora babele basamba chinjo kwa jirani mala yare ramukasa kuno nono kusaba neli county neli serikali kuu ekuyete ekutila kumukono sikila emali tibilana ne emali ngali sana yachi milioni karibu chitaro kuchebweni na hata likoloba balaba liyo bechenge bakuyeta
na basuta bindu bakhola bari na bachane nabyo chi computer bachatisha nono khuli nende shida mbovu sana lakini lukali kusima bakhuyetele bakhotile kumukhono basale papa mayi nanu bosi khwasimile nende account bababele khwasimile nono kakhali khusaba account khake kama khoka kumulilo kabele kizingi mkuti mu Rwanda muno sana nono khokhasimile batile mukazo balolele kama khwaka kumulilo ata bakhurere station ya kabasa Rwanda nano sindu byose ne surura bechile bakhuyetele ori abasaba bananga Joseph Ochunga okhurura mwene ke Rwanda bisigali cyano lakini sasa banga ku county efwe nende banyole bose kata baba besi yo basikire Rwanda ne abandu bose de kombanga kungane sindu sirala mukhonye khubeko nende kizima moto fire extinguisher hii tukona gari khubeko no mtoka kunyala kusima kuba embi account na ingali Rwanda na ingali no mwana fomire bindu bibe biiriye mu nyumba bindu byose bichiye mashine kake mulola asingia no kachiye akorona nyena mbesa ta bindu byaba customer babichiye bikorre ni Kenya alibe lakini khe county mukhonye sinjo kuchembeli ku county njo cha national government tae njo kubasaya inyomuli yano mukhonya bemeli mula kupe siasa senyene tae mukupe siasa syo khonya omunyole okujerani uwe nende bose batumire Rwanda sula banyole fonyene tae bosi muyanja muleka bisiasa byenye byo kwetete acha mukhabe kura tae tusaidie tuendelee mbele hata penye mesimama sina afra mejitolea tu kwa bidii sindiko na mwana menji tae akandi murumire bulai.